Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumolon kisah ke anak yatim, ji emu kuin jiroi mata, urangan malam lam ji mosabe, cukup hati cukup hati ingat ayahanda. Wahai ayah penting gairan sedekat untung menolong rasa yo mantang ubet ke ayun-ayun oh karaya lon ayahnya bungka yo mantang ubet ke ayun-ayun oh karaya lon ayahnya bungka oh karaya lon ayahnya bungka ulun malam sabe melumpa ulun ura di mata-mata sang-sanggi ayah cikat romua nuja calon nyawa saja leluba nuja calon nyawa saja leluba. Wahai ayah kanasibanan pakalonku patadina tengolon gasih nebine tungan tengolon pandang gado di mata tengolon gasih nebine tungan tengolon pandang gado di mata tengolon pandang gado di mata. Wahai ayah kanasih kamu kangen ono gasih ayahanda gasingan sayang malangan uro hampat gamoglo gasih ayahanda hampat gamoglo gasih ayahanda. Terus sambung lo.